Abaningi bavamisa ukuyibiza ngomalumbo. Malumbo. Ngesizulu. Okay. Mpaka Sesotho ke Mankhonyane le Bapedi tse ba ke Mankhonyane. Mankhonyane, okay. Maybe umuntu omdala. Le masiloko sibona ku social media. Nguye ngishawo uvalo le uya abantu bayisebenzisa ngakhona. Hausu utluwa go ditaola inhlolo ke last number ya tsona. Okay. Ikhitshwa masokumele ukuconfirm. Kunamanye ama-professor ajulile kakhulu like if ngizothi mhlambe for sure uba bakhomazi okuthiwa ulahlekelwe. You understand? And maybe umuntu wakhona isiprofit osiphumile ukuthi usibanibani uyithathile. Lo muntu afika aphike. You understand? Mhlambe kunethuneli lahlekile. Umuntu ukuthi since washona. Laba isubathathu bangena lelo sonto bayazifihla impahla zakhona ezimnyama. And the only time uzothola ukuthi laba azidoka khona kulama sekumele omhlambe bayokhipha igazi. Bayokhipha igazi. Yeah, cause ama accident. Abantu abavelelwa amabhushi nabantu bayazibulala, abantu bayenzana. Basuke bakhomanda ngoba basuke babiza ngoba baphakamisa ispirit esikhulu isabo sasebunyameni. So lesonto leli sikhuluma ngalo injalo umuntu omdala. Okay. You understand? Basuke bayofuna nokuvusa izinto zasemgedeni. Whereby uthola ukuthi kula ibashaye khona. You understand? Kodwa zihamba ngeihlalo nazo angithi. Zihamba ngeihlalo ukuthi ubani mhlambe seka ku level iphi wenzani. But uzothola ukuthi laba baziphiwe lempahla ezimnyama. Uyabathola during the day emifuleni or emadamini or kuphi. You understand? Ukuqala emgedeni kahle kahle ikhandlela likhanyiswa. Oh. If ulikhanyisa it means uzama ukukhanyisela lo muntu wakini ongaphakathi ukuthi abantu laba okumele bambone mhlambe ukuthi bakhona ukumkhulula usebumnyameni. So la kungana light ikhona uyombona kanjani umuntu wakhona. You understand? So but njengoba sisho ukuthi like umgede like ubroad wena muntu omdala. But before uya ku broad so emgedeni akhanyisa amakhandlela. Yazi ngikubuza ngoba ngiyibona ama video ku social media some of the people ngiyabazi bephethe amakhandlela abanye bazi besontele khona. Okay, ikanje wena muntu omdala. Amagedla ngicale la ukuthi bahlukane ngabili. Okay. Omunye umuntu angathi kathathu. Okay. Kunegedla ukuthi liphupha imithi. Okay. Kunegedla ukuthi lona imithi aliphuphi. Ithi alokazihambela nje akhuphuka intaba. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Patanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Patanani, I am your host. Finally, sawubona. Bayite kunjani? Ngikhona kunjani? Siyaphila. Kunini ngikufuna la kwa Munchies and Thoughts? Ayisho. Kunini ngikufuna like kunini ngigijimisa obambeki. Kodwa ngumsa kamdali nakho sifikile. Siyabonga. Siyaphila umuntu omdala. Wow, ngizocela ukuthi uzazise kuma Munchies ukuthi ubani, uvelaphi, udume ngani, and mawufuna ukushiya number yakho futhi ungayishiya kuwena ngoba angeke wazi after le episode ukuthi kuzokwenzakalani, okay? Okay. Ngibingelele balandeli ba Munchies and Thoughts okhulumayo mhlambe ngisho ukuthi igama engilisebenzisayo kakhulu mhlambe kuma social media it's Marine Lord, but nayo iMarine Lord yakhona mazoyilandelela inokujula ngaphakathi, understand? Kodwa ngegama
or mhlambe isibongo ungakalibona ngizocela ukuthi ngibambe lapho then okunye ngiyathemba masiloko sichubeka sikhuluma kuyobuye kuvele, you understand. Okay. Marine Lord ngizwe kakhulu ngama-marine spirits, namhlanje ngizwa nge-marine lord. Ungangichazela if uvumelekile? Ngingachaza wena muntu omdala, kusicala kodwa angeke ngijule kakhulu. Okay. Wena muntu omdala, ikhona leyo mimoya iyaphila, even though kunabanye abantu angeke bakholwe kanjani, kodwa I do believe banezizathu zabo. If into awukakayiphili or awukakahlangani nayo, so it won't be easy ukuthi u-understand ezinye izinto okukhwelelwe wena muntu omdala. And yes, kunalegama elisebenziswa kakhulu kulamagama wesingisi utlwe nako ngotsothi bathuki di self-initiate. Okay. Ga bona ke di eba idula e ka go aphiswana ka pojwang empa ntho tseo di teng di a phela. Ile ke a thaba la ke le teng ke tlo ba representa le bona, talking from experience. Eso go tla thwe mhlomong go tlile ka mabare go go thuane, you understand. Ngabuye ngivale lapho wena muntu omdala for now, ngazi ukuthi mhlambe uma uthi lama self initiate uzoba representa nabo, talking from experience, uyini wena kahle kahle? Are you esangoma, nyanga, gedla, self initiate, mthandazi, to name the few? Wena ubelonga kuphi? Muntu omdala, kunabantu ukubuye kuthiwe babizwa ngabo umakhosi. Makhosi, okay. Mase sikhuluma ngamakhosi, umuntu owambathwe ile mimoya yonke, like yonke lapho wena muntu omdala. So umuntu wakhona sibuye sihluleke ukumchaza ukuthi inyanga or umthandazi uyini, because akakhethi lapho. Uzisebenzisa zonke. Kuyakhulekwa, iBhayibheli likhona, einhlolweni khona, emithini sikhona, uyabona wena muntu omdala. So and leyo mimoya akusimoya ungathi iyaslimita, you understand. So sibuye siba understand bonke. Kuyenzeka mhlambe uhlangane nomuntu ukuthi kwamele athole uncedo ngendlela yasemanzini, kuyenzeka uhlangane nomuntu ukuthi ungenile ebuthakathini. So mase sibuye sikhuluma ngobuthakathi, ubuthakathi bukhona from umuntu wasemanzini, ubuthakathi bukhona umuntu wasesontweni, ubuthakathi bukhona ebungomeni, we understand wena muntu omdala. So yibo abantu ukuthi sibuye sihlangane nabo lapho esikhathini esiningi. And njengoba sisho ukuthi le mimoya mazobuya uthi uyayilandelela abantu abahamba namakhosi or abakumele babizwe ngabo makhosi, wena muntu omdala, singabuye simention or mhlambe lama spirit ukuthi sihlala sizwa abantu bakhuluma ngayo or bayayibanga, we understand. Abo Hosana spirit, abo Mdawu spirit, we understand. Naleyo bugedla sibuye sibe nenkinga, kodwa abantu abavelelayo kakhulu abazimenshina or mhlambe babuye balele kuleyo list, uthola ukuthi mase silalela ulwazi nali way ba ekuthanga khona, ibuye singa understand. Kunezinye zezinto aziyenzi sense uma umuntu unamakhosi, kwamele uzihloniphe, kwamele noma uzirepresenta kubantu okuyenzani wena muntu omdala, inhlonipho kwamele ihlale ikhona, ilingo zihlala zikhona, you understand. And lawo ma spirit kwamele ube i-reincarnation ya someone, you understand. So akusama spirit esingasho ukuthi umuntu wakhona sithi each and every generation uzovela umuntu ohamba nalama gift afana nalawo. Ingathatha 4 generations. Oh, Yes, ingathatha 4 generations
and uthola ukunayo umuntu wakhona makazokhula ukhula kungaziwa izinto eziningi ngaye. Into yokuqala ubaba wakho kuyenzeka ungamazi. Isibongo, ihistory yakini. Kodwa bazoba khona laba abafunyana bomndeni, but imajority wena muntu omdala angeke bazi lutho. You understand? And kunesizathu esijulile. Lobizo or lama gift esihamba nayo or le mimoya uthola ukuthi umuntu wakhona ukuthi uzomreincarnate or uincarnate sona leso spirit sakhe. Uthola ukuthi sizothini abantu abavela after skhathi abazele ukuzolunyisa la kuonakala khona because kuyenzeka mhlambe kube nehistory evelayo uthola ukuthi seyi-edithiwe history yakhona abantu sebazi-edele izinto zabo. Understand? Uthola ukuthi babuye bayimislead abantu or abantu ukuthi banezipho ukuthi singasho ukuthi aziphelelanga. Angeke simbize ngomakhosi umuntu wakhona. Uthola ukuthi mhlambe abanye izenzo zabo ngizoyenza umzekelo mhlambe sithi amagedla. Amagedla akusabantu abavamisa okumele sazi ukuthi kwamele bazipromote ukuthi ngiyathwalisa ngiyenzani. You understand? Abantu ukuthi kahle kahle ngomthetho bekumele kube abantu ukuthi like njengoba abafundisiwe ubuthetho mhlambe ubuthakathi bekwabantu ukuthi bekumele if kuyenzeka ngiza kanje kuwe wena chef ngithwele noma ngithwalisiwe bekumele wazi ukuthi lobo buthakathi bungene ngayiphi indlela or lezo zinto zivuse ngayiphi indlela uzokhona ukuthi ungilahlise zona. Angeke ungilahlise into ungazi ukuthi yenziwe njani. You understand? And so ikho sisho ukuthi like ngicela ukuyibamba lapho because izosijulisa kakhulu izase isililele to lapha kuloko kuziwa osizwa abantu baloku bathi bathwalisa ngezinto zasemanzini. You understand? Umoya wasemanzini too much. If uzoya neglass nyana engaka no uyabona if sokuvuke isijingijani ngaphandle sibuye siphephule namazenki. So wena ngekona nyana elingaka lo moya uzothatha uvalele lapho na kunezinye izinto akuthwalwa ngazo amanga if abantu bazovela abantu bayathwalisa ngazo. The only thing ingalandwa lapho into esingabuye siyithathe nje or sithi idlala irole ingahlukanga kude ne cellphone or iGPS. You understand? Whereby if uzofika kuzibeni thizeni if kuyenziwa lokho lelo siko lelo zabe yenzwa leyo nto ukuthi whenever if kune emergency mawuqala ulivula igona olukhulumisa iyosebenza njenge GPS. Lento iwela imane itshintshe from la ohlala khona depend ukuthi kuleso siziba ukuthi uthathe yona mhlambe leyo light esingabuye sithathe sithi light yona leyo GPS. You understand? Kube into ukuthi iyokukhuphuka from kuleso siziba then izo protector depend ukuthi wena uyikhulumise kanjani okufuna ukwenzani ngayo. Okay. Amen. I hear you. But ngifuna ukubuza umbuzo la uma uthi angazi manguzo kahle uzongicorrect abathwaliswa ngemoya yasemanzini amanga into engekho Umuntu omdala. So uma umuntu ezothi uthwalisa ngenkanyamba into engekho or ngenzuza something like that ngengezwe somewhere into engekho leyo Kunale ejulile. Okay. If kuzovela umuntu azothi uthwale ngaleyo nto izosisa kuna kule nkulumo or kule daba leli lweyigubhu ezikhulumayo kusuke kuthebulwe or kubulalwe umuntu ukuthi uprocessa leso spirit. Okay. You understand? Okay. If uzothola umuntu ukuthi vele bekanga connect nalezo kusuke kubulawe loyo muntu then umoya wakho uzovalelwe egonini. You understand? Izinto ezifana nalezo. So sinazi igubhu ezikhulumayo. Bakhona abanazo. Yeah, that's why ngithi sinazo. I'm just everyone. It's not good. Isikhona wena muntu omdala. Everything is possible la emhlabeni. Everything is possible. Wow. Anyway, Ketla, ngibona uphethe that thing. Ngike ngayibona le video yakho.
yini lento le yini umsebenzi wayo futhi Okay, abaningi bavamisa ukuyibiza ngomalumbo malumbo ngesiZulu. okay Mpaka Sesotho ke mankgonyane le Bapedi tse ba re ke mankgonyane. mangonyana okay Maybe umuntu omdala. Le masiloko sibona ku social media, ngibuye ngishawo uvalo le way abantu bayisebenzisa ngakhona. Ha o so ho tluwa ho bo ditaola inhlolo ke last number ya tsona. okay Ikhitshwa masokumele ku confirm. Kunamanye amaprofessor ajulile kakhulu, like if ngizothi mhlambe for sure ubaba Khomazi or kuthiwa ulahlekelwe. We understand? And maybe umuntu wakhona isiprofit osiphumile ukuthi usibanibani uyithathile. Lo muntu afike aphike. We understand? Or mhlambe kunethuni elilahlekile. Or umuntu ukuthi since washona or singazi or since disappearile. So izo ezisebenzayo kakhulu. malumbo uthe malumbo Empa ke nna ke thabela ibitswa ka Sesotho ke mankgonyane. The reason why ke tjho jwalo e remuwa ho tloha mothapong wa Basotho. Re tloha re be surprised na ha se re bona hona le batho ba buang bo seZulu bo eng se ba di sebedisa. Empa hono ha o phoso hoba ke a tshepa le batho ba khonneng ho di tsosa. Ke maketla a teng ho mehlobo e kaofela o utlwisisa. Empa ho bohloko ke tsela eo le hore re bona batho ba e sebedisa ka teng. Ntwe ha ile yona motho moholo e a thebula. Ntwe ha ile e a phidisa ya profeta e etsang o utlwisisa. So hona le tse ding tse le hore ke bona o se necessary ho batho ba ka e sebedisa ka tsela ya teng. Bo TikTok ra bona batho ba profeta nako e kgolo le nyane motho a tlo profeta o thole a e shebisitse phone e shebane le motho ka mahlong. Ba bangata ba thibula yes ba bangata o thole nako nngwe ha ya tsoswa malumbu yo cause what I've realized batho ba ropa batho ka yona. Kuyenzeka ukuthi mawuyibambe kanje mawuyibuza umbuzo mhlambe if uyisela isandla ngaku right iwela ngaku right mawusisa ngaku left. We understand? Mawusiphakamisa ibuyele emuva. So if uzobheka umuntu makazokuhlolela ngayo lento le ungambhekanga isandla sakhe ukuthi sime steady. Uzolahleka. Nizobuye nikhokhele nezinto ezingekho. We understand? So yona iyaphila and ba limited abantu abawaphiwa amandla ukuthi bayivuse. And lento le most isebenziswa amagedla. Amagedla nabo abantu basemanzini mozothi uyayilandelela. Abantu abahamba intaba, abantu abahamba iziba, impopho ezijulile kakhulu. Le ndawo ukuthi angeke uthole umuntu okuthiwa uthwele lapho. Yikho iziba esikhathini esiningi kungeke uthole kuqwele. okay ngiyalahleka ke manje mawuthi amagedla bahamba indawo eziningi lapho ngeke uthole umuntu othwele. Amen. Amagedla ayathwalisa mos. Ayathwalisa umuntu omdala. Kodwa ngithi sesikhulumela manje isibhethini sokuthi if uhamba uloku uthwala or uthwaliswa maybe let's say sithi awuna gift ngihambile ngaya kusibanibani lapho wangivusela izinto ukuthi ngiyenzini ezibini akudlalwa empophomeni akudlalwa. Sesikhuluma ngeimpopho zemvelo umuntu omdala. We uzothola intaba yakhona ile phezulu. Lamanzi ayehla from le phezulu hayi lawa wala eRandburg uzothola kuqwele kusini. We understand? Ufoliswa abantu ngama broiler chicken lapho kuzoyenziwa ama cleansing. We understand? We are not saying ukuthi leyo mpophoma ayina mandla. Is ukuphila kukhona lapho. We understand? Zikhona impophoma ukuthi la akudlalelwa. We understand? Yeah, zikhona. Mina umuntu omdala. Usuqedile ukuchaza. I think isikuzoya ngemibuzo. Okay. No, I wanted ukuthi understand. Okay, but before ngizoyimbuzo nami ngibona uphethe Z2 zihlukene kanjani? Or in day one.
into eyi-1 kuya ngomuntu ukuthi uboniswe kanjani nakwamele asebenzise zingakhi. Lento le mayikanje wena muntu omdala i-representa inkanyamba. Oh, okay. You can also control iweda ngayo. Oh. If uthumelwe ngemimoya emibi or laba ukuthi nabo bayakhona ukuthi njengoba sishilo ukuthi nasemanzini bakhona abantu abathakathayo. If manje ngibuye ngaphikisana nomunye umuntu ukuthi naye uyaconnecta nezinto zasemanzini. If azosebenzisa leyo mimoya ukungi-attack, ngiyakhona ukuthi iweda ngiyijikise ngalento le. Ngikhulumise. Wow. Ngikhalime ngayo, we understand. So njengoba ngisho ukuthi like kusakuzoya mhlambe nangemibuzo mhlambe ungabuza. Okay, no, it's fine. Manchis usichazileke ukuthi ungubani namazi kakhulu ngimbiza uSeliboni mina, it's your surname ne? Of course. So that's how I call him. Usivakasheleke namhlanje sizokhuluma ngezinto eziningi naye bengisambuza nje ngalokho akuphethe. Khetha lami kereke yaSphiri and the kereke yaSphiri ngiyenzile futhi la kwa Manchis and Thoughts. And the nice thing is just that even the Manchis, I tell you some of the topics I will repeat them. Remember namanqali show bengisemncane ngisakhula and manje ngikhulile okuningi sengiyakwazi sengiyakubona, so okunye I'm like no ngiyafisa ukuyiphinda futhi le. Ngicela ukungifundise, ngizwile abantu besho ukuthi cult king kuningi. What is ikereke yaSphiri? Yini kahle yini umsebenzi wayo? Ingabe iyafana namanye amasonto or yona izimele yodwa inezinto zayo yodwa? Ngicela nje ungifundise nama Manchis. Watseba ho tluwa ho kereke yaSphiri lona batho ba baholo. Itibile haholo. Abantu babuye batshintsha usiko. The way izinto bezenzwa ngakhona. Lento le mandulo siyenza umzekelo sithi ubishop nabantu ukuthi bahlala phambili lapho kulezo ihlalo mhlambe lapha esontweni. Labo bantu bekumele babe ne-service yabo yokuthi bahlale ba-checkana ukuthi spiritual baloku bafit okay lo sekakhulile to a point ile mhlambe kwamela ekusihlalo singaphezulu. Bekungasinto ukuthi everyone kuzoba ipart yayo mhlambe sithi almost 70% yesonto mhlambe 60% yesonto. We understand that. The way izinto sezenziwa ngakhona kula ibuye ifake impilo zabantu engozini. Whereby cause ngizwebeka kanjani kuyashawana lapho ngeBhayibheli amakhodi. You understand that? So ijulile indaba yakhona whereby uyomangala uthi ufika esontweni soshawa uvalo usangena ngegate. Uhleli ngaphakathi uvalo sinini soyajuluka. Sinini soya oma. You understand? Sinini sozwa ama voice engathi abantu like labo abantu aba powerful ngenye indlela. You understand that? But isuka kuphi from kulabantu singabuye sibabize ngamahosana abantu abahamba neHosana spirit. You understand that? Mayicala leyo nto bekuyala abo bantu abaphiwe lezo impahla ezimnyama. You understand? So but now mawungathuthu ubheka the way laba abaphiwe impahla ezimnyama nalaba ukuthi bona bayenda bese bayithintsha lento bayenza kube isonto. Wena muntu omdala iyahluka whereby le impahla bazisebenzisa kanjani. Laba isubathathu bangena lelo sonto bayazifihla impahla zakhona ezimnyama. And the only time uzothola ukuthi laba azigcoka khona kulama semele omhlambe bayokhipha igazi. Bayokhipha igazi. Yeah, and cause ama accident. Abantu abavelelwa amabhushi nabantu bayazibulala, abantu bayenzani. Basuke bakhomanda or basuke babiza or baphakamisa ispirit esikhulu isabo esasebumnyameni. So lesonto leli esikhuluma ngalo injalo umuntu omdala. Okay. We understand. Basuke bayofuna nokuvusa izinto zasemgedeni. Whereby uthola ukuthi kula ibashaye khona. We understand. Kodwa zihamba ngezihlalo nazo angithi.
zihamba ngiyihlala ukuthi ubani mhlambe seka ku level iphi wenzani, but uzothola ukuthi laba baziphiwe lempahla ezimnyama uyabathola during the day emifuleni or emadamini or kuphi, you understand. Kodwa akumelanga abazifihli, and zonke lezipho zihambelana nobuhlalo obumnyama from kubugedla hosana umndawu ubuhlalo obumnyama, but ubuye kuvela abantu abazobuye bakutshela ukuthi mhlambe banaleyo mimoya, kodwa angaze ngabona ubuhlalo obumnyama. If uzobona busuke bu-mixed nenye color, you understand. So ijulile le ndaba yekereke yesiphiri wena muntu omdala, ijulile kakhulu, ijulile. Angazi, but I'm tempted to ask you this question. So ikereke yesiphiri kibuthakathi injalo, yeah, ngale ke bloyi hulugwa le ka hara kereke batho ba kena mo wena motho moholo bolo ya oso le ka hara kereke ebile ha o le motjha ba o fila presence ya hao hore ka go heavy, empa ka ho bontsha hore hantle ka molao so ga latelisiswa the way bekumele or the way izinto bezenzwa ngakhona, that's how vele umuntu ukuthi like sizothi mhlambe makafikile esontweni ukuthi siteste or ba test ukuthi lo muntu ulegit or uyaganga or kanjani or ukulevel iphi, kwamele ukusebenziswe lawo ma code, you understand, waseBhayibhelini ene kuma psalm, you understand. So but bona now sebayisebenzisa mase bashumayela, mostly abantu abashumayela ngama psalm, ama psalms, they are very dangerous, ama psalms ama spell, you understand. Ispell or isam kwamele uyisebenzise whenever you feel attacked, you understand. Angeke uyisebenzise nje if uhleli nje, you understand. It means ukusho ukuthi ukhona umuntu omattackayo, uyabona. Nomuthi angithi noma usebenzisa for ukuzivikela, if awuzivikeli ukusho ukuthi uattack abantu. Because ngihlale ngizwa ukuthi ba amasonto lona lesonto lekereke yesiphiri bayingena ebusuku, so basonta ubusuku bonke, or maybe iyakadinako tsa teng kune service yokuqala la uzothola ukuthi mhlambe bangena babonke umzekelo, then kunale service ukuthi mhlambe mawusukule sasihlalo or so jumpisiwe akere ba ntotse ba o tshidisa se ba o tshidisitse so le stage sela hona le bale ba kenang ka bo 12 mohlomong, ya ke mole di buyang haholo ho ba wena motho moholo, you understand. So le service yokuqala velayi abaningi mabasafika cause abanye bayisokugula lapho, ya bayobona kunormal, kuyaculwa yonke into ishapu, kuyafundwa iBhayibheli, kuyenzwani, you understand. But kunezinye ezijulile ukuthi angeke bazizwisise or bazi-understand, we understand. Umzekelo mhlambe sizothi inform yabo especially iphika, wena mawuya lapho uyozibonela kuyisiphika nje isinormal, kanti le iphika zabo amaphendulela, mangithi iphendulela ngaphakathi uthola ukuthi mhlambe if ngaphandle yingwe ngaphakathi siyilo, uthola ukuthi mhlambe sinesiphambano esibheke kuphi phansi, oyiphambano zakhona ibheka phansi, yeah, ezinye, okay, you understand. So ikosisho ukuthi like ijulile kakhulu. So lento lento ukuthi mawuye esontweni bafika bayakuthandazela, asibeni careful ukuthi ubani uphakamisa izandla. If uthandazelwa nawe khuleka lapho ngenhliziyo, uyabona. So ikosisho ukuthi like ijulile. You see amasonto amaningi if mhlambe igovernment beyingapha abantu bakamoya lelo thuba ukuthi kuke kungenelele, amasonto amaningi bewangavalwa, amasonto amaningi, you understand. Cause kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe ubishop akangeni lapho, but bakhona abantu abangenayo base badisturb akangeni lelo sonto, yeah, but uthole kunabantu basesontweni abangena kulelo sonto babuye bamdisturb naye,
you can't be a bishop or umfundisi ungakhona ukuprofita uthi mawusosontweni kuba mnyama amase bafike kahle bavala kwasani you understand yebo bazenzele baprofite bakhipha iprofito zamanga izinto ezifana nazo lezo you understand so yikho sisho ukuthi like ijulile and abantu bakhona bayakwata mawu expose ukuthi phela lapha kwenzakala u1 2 and 3 since mhlambe ngingasho ngicale lo hambo ukuqala from last year ukuza manje since ngithola ama text from kubo labantu ngendlela ukuthi mhlambe after ukuthi ngenze ivideo nyana ngiposte bazongena and ibabhlungu manje cause social media seyibuye yayenza nama live nangena nizixoxele lamanye lokho niqoda lapho bazongena umunye angene ngendlela ukuthi ufuna ukuncedwa ufuna isiprofito if lo hambo lendlela sizoyisebenza ngendlela ukuthi silambile okusidinga imali kula silimala khona mabafika they are very humble hayi ngicela uncedo okafika lokazixoxisa lokayenzani uyayibona so if ungakwenzi lokho ukuthi ukuyolalela umoya wakho qala uzobuye ulimale uyayibona and yikho ngisho ukuthi mabafikile uyomangala nje soba umuntu okhathalayo uyenzani uyabona the way ba powerful ngakhona baze bathobela neinyanga go ha ke mhlomo ke ka bya ka tsela jo ha ke re ba bathobela ha fihlile ngaka e ka nka nako gore e notice gore ke moloi o finga fihlile aka fila teng go na le motho a fihlileng utlwe seneng ga bona ba bangatse ba bula di live ba fihla ba profita tsa go profita and a sa ga ke kopa o kwala live you understand so because isho ukuthi like nobuthakathi bakhona ngicela ukucaphelisa kudadewethu nabafowethu uma ungaka amukeliswa lawo mandla ukuthi ukhona ukulwisa lemimoya and if umuntu ukuthi uyabonisa impahla ezimnyama bongakazithunyisi if ubona ukuthi mawukhuluma nami ngathi ngena lelo sonto awukuzama ukuqhela phambi kwami unlike uzongiexpose nje abaningi bazifaka engozini ngaleyo nto you understand ungakuphiya ukuhlakani bokuthi ubone ukuthi ubafu uyathakatha ngalendlela but the minute usozongiexpose ungakamukeliswa lawo mandla the reason sometimes abantu abadala babuye basibonise mhlambe sithi umdali asibonise ukuthi bani uyaganga just bakupha ukuthi kwamele ucela ukuhlakani ukuthi uchela kanjani phambi kwami uyithandazisa kanjani for isafety yakho you understand labantu manje wena umuntu omdala indaba yakho na mani ibhlungu njengoba ngisho ukuthi like uyomangala nje kubuye kuvele nama accident nani kwenzani you understand so abahlukile nesatanism umuntu omdala or Illuminati sibeke kanje bathandaza inyoka oh but labantu bakereke spirit bathandaza inyoka okay tell me more amen ke ntwa go ba gapela no empa ga tseba gore mhlomo ke tla etsa mhlala ke re di ganyapa le dinoha hantle hona le monga msebitsi le gore ha re sebe ke mang question ha o tlo go latella according to Bible noa in morena ona e rata na ka pojwang o etsetseng o utlwisisa so tsetsa dinoa ke ntho tsetsa melana di satanism you understand wa e bona batho ba teng ha o tlo ba profeta na go kgolo lenyana noa o tlo dula o e bona you understand ha ba hluka hole le bale babe lo ba operate ka tsela ya metsing kunabantu ukuthi mabangena ezibeni go baya kuphi ba connecta neinyoka lapho kunabanye abantu ukuthi uzothi makafika ezibeni esikanje umoya wakho ungamvumile but kudala zihamba iziba uyayibona so ke batho be lo ba rapela noa re be jwalo ke botimona kaofela ntho tsena
ene majority ya bona o tlo ba bona ka ngwe na phathanane wena motho mogolo ke batho ba ratang bophelo bo le bo hodimo like nyemvelo you understand ke batho be lo reng ha khone ho ra ka dula pela motho le reng ka go a sokola je singenza umzekelo ngithi kunabafithu abahlala estradini abanye babuye babizwe ngamaphara umuntu wakhona akafeel comfortable makahleli phambi kwakhe kanje you understand and asimantle ke go mthwate ngatlo o fa chelete ha tlo o fa chelete o reka something wena and batho ba ke rekang hona mo male and female ba targetile batho be le gore re ka tshoro ba renka high spiritually ne once wa go bala le ena mthwateng ntla ya tsamaya motho tsena kereke ya spirit yes they are targeting batho be le gore ba renka high spiritually okay hence ba qeteletse ba hona le ba go ba tsama ba hlantsa ba ntsha mantswe la o tshwana kana le bo gore go thunya se feeder through sex. I heard that Yeah. on my show. Yes. It's happened on my show. Yes. What's your thoughts about that? Sethunya sa bona se feeder through sex. A ke re ba tseba through sex wa khona gore a lo hlapa go motho wa metsing ka palong ka dintlantla tsa hae through sex. Le mimoya e hlambulukile wena mntu omdala. Ngiyazilwa. Awuzila ukudla kuphela. Uzila ukuqanza. Uzila ukuthukana. You understand? Uzila nabantu ukuthi uhlale phambi kwabantu kanje. You understand? So le ezodinga ukuthi wena njalo uhlala ungena ecansini wenzani. Lento ejulile ngoba ingenelana nasebungomeni. Kunabantu ukuthi mababuye ephehlweni kunemithi abanye abayiphiwayo. Depend ukuthi uthwasele kuphi. Lo mithi kwamele uphume wenza i-one night stand ngaphandle. How? So usuke uyazi ngithi uyokhipha lokungqola lapha. You understand? So lezi zinto wena muntu omdala zijuyile ene zonke yonke le mimoya from lo esonto ubungoma nale eminye abantu bakhona ecansini. You understand? Baye promote into ecansi. You understand? Imimoya ehlambulukile wena muntu omdala ecansini uya after skhathi. Ya nakhona makuvume umdalo ri bakulethela umuntu ngaleso skhathi. You understand? So ijulile lento lo hambo lika moya. So but so lento yokuthi isithunywa feed through sex into engekho and into engekho according to you or into yasebumnyameni through ucansi it's either you gain or you lose. I'm tempted to say this kusho ukuthi la kukerekeng baya ucansi nje into yabo Ziyabuya wena muntu omdala mina if uyakhona ukumbona umuntu ogulayo umbhekile ngamehlo imajority yalabantu laba from siyababona abaprofita kakhulukhulu kulabantu abahamba ngendlela yesonto laba bathi abathandazi mazobe ukuthi abalandelela imajority yabo kuyagulwa bayagula. Yes akhona ama patient bayaphiwa bayabathwasisa bathi bathwasisa nesithunya yabo homecoming bayazenza lezo zinto but trust me ingculaza yabakhawatha. So mawuthi bayagula nengculazi yabakhawatha and then isikhuluma ngocansi lapho ukuthi ubumnyameni ucansi kusho ukuthi ngabothi uma beyisontweni kusuke kuyokwenza ucansi nje. Cha wena muntu omdala basuke bayophiwa mhlambe ama-task kwabo kuloko kucheck ukuthi sekakhulile to yiphi point but babuye badlelana ijealous nabo angithi mawulapho if ngi-under i-umbrella yakho kwamele ngihlale ngikutshela ngamaphupho ukuthi sengiphuphe 1 2 and 3. Okay. If sobona ukuthi mhlambe isihlalo sami sesizosondela phambi kwesakho sengingaphezulu kwakho kwamele ungibranch out ngibe nesiziba sami abanye babuye babavalele. We understand? So ithi mababuya lapho everyone usuya sekane task yakhe. Bonke bazotargeta abantu bazobuye balale nabo. We understand? So kula yendaba ifika khona. Yes mawungene uhlangane nomuntu okona ingene ku relationship angeke nihlale nisebenzisa protection. Nene protection isanokublasta ngithi. Kula ibamba khona.
You understand? And uzoyibheka ukuthi ijule kanjani lo hambo likamoya wena umuntu omdala ne kubantu abemvelo or mhlambe singasho ukuthi bakhethwe imvelo or bathandwe imvelo kule mimoya laba ukuthi lezi zinto bazilandile abanazo nalaba ukuthi banazo ngihlale ngizwa mhlambe ngesingisi abantu baloku bathi kunaba abantu kuzothiwa mhlambe ama blood type 0. Yes. Kunabantu ukuthi bathandwe imvelo. Trust me, abantu ukuthi bazithole sebakuleso simo uthola ukuthi into semlilele ukuthi mhlambe ayo testa ithi makafika lapho ithi negative. But angithi kusuke kunesizathu esikwenza ukuthi uyo testa. You understand? So obviously uthola ukuthi mhlambe umuntu wenda lapho so find out ukuthi mhlambe umuntu uphuza amapilisi okwenzani. Then uthi okusinini uthi uyozihlolela wena. You understand? So kula ukugula kwabo. You understand? Kungenelela khona. Wena awuzibuzi why yes bayathandaza and yes amandla banawo abanye. You understand? But why icure yegcikwane ilona leli wena umuntu omdala but angazi ukuthi ngayibeka kanjani ikho nje if wazi ama symptoms umuntu ukuthi uphethwe ile heart disease uyokhona ukumbona. You understand? Wow, kuningi we are learning every day my manchins kuningi and wow. Okay, asiphume ke manje la ikerekeni yasiphiri. I think I'm enough unless you still have anything to add before we move. Okay. Do you have anything you want to add or sharp? For now ke tshware mo wena mntu mo. Okay. Now ngifuna sikhulume ngomgede. Kahle umgede kwenziwani emgedeni? Kunabantu abathi baye emgedeni basuke beyokwenzani yini le abanye bazokuthi bawulanda amandla avela kubani? Abanye bakutshela ukuthi balala emgedeni nakuma social media siyabona. Kahle yini umgede? Yini umsebenzi womgede? Lento izosibuyisela kulama question ubuye wabuza sacala mhlambe nakule impendulo engizama ukuziveza kancane mase sibuye sikhulume ngeosana spirit. You understand? Kodwa umgede singabuye siwuthathe njengomhlaba wena umuntu omdala. Wayanyibeka kanjalo abantu ukuthi sebambulelwe ukundlulele. Okay. Bayokutshela ukuthi depending ukuthi mhlambe ngizothi lo ukulayini yobungoma kuphela kunabanye ababonisa umgede ithi makafika lapho bekunabantu abathwasayo kunabanye ababonisa umgede kunabantu abasontayo. You understand? Kunabanye ababonisa umgede bona maybe from a distance babona imali mhlambe. We understand? Kunabantu ababonisa umgede because of mhlambe kuneyidala zakubo ugogo omkhulu wakhe ukuthi bekangayenzi kahle uboshiwe islave lapho umoya wakho kahle ulapho. We understand? Kunabantu ababoniswa umgede because of mhlambe yena uye umuntu ophiwe amandla namakhodo ukuthi angakhulula abantu ababoshiwe ukuthi kwamele kube yithunywa zabantu. You understand? And majority abantu abasonta lapha ya ekerekeni yasesiphiri ini uzothola khona lapha emgedeni idala zabo siboshiwe lapho. Imajority yabo mabafika emgedeni bakafika bakhanyisa amakhandlela. Kokuqala emgedeni kahle ikhandlela likhanyiswa. If ulikhanyisa it means uzama ukukhanyisela lo muntu wakini ongaphakathi ukuthi abantu laba okumele bambone mhlambe ukuthi bakhona ukumkhulula uyanda usebumnyameni. So la kungana light ikhona uyombona kanjani umuntu wakhona. You understand? So but njengoba sisho ukuthi like umgede like ubroad wena umuntu omdala. Before uya ku broad so emgedeni akhanyisa amakhandlela. Yazi ngibuza ngoba ngiyengibona ama video ku social media some of the people ngiyabazi bephethe amakhandlela abanye bazi besontele khona. Okay, ikanje wena umuntu omdala. Umuntu okhanyisa ikhandlela emgedeni it means unesithunywa esiboshiwe lapho ugogo omkhulu sibeke kanjalo ukuthi bekaganga emhlabeni. We understand? Yibo abantu bakhanyisa amakhandlela lapho
abantu abasontayo lapho emgedeni singayibeka ngokuthi like singasho ukuthi abanaqala njengoba sisho bakhona abanye ukuthi mababoniswa umgede ngaphakathi bakhona abantu abaculayo abantu besonto enipostoli hayi lamapostoli esiwabona manje lawa engathi like kuphilwa isingisi kwenziwani you understand sikhuluma ngalamapostoli ukuthi like uyahluleka ukuhlukanisa ukuthi like abantu baseJericho kanjani ipostoli yakhona like imix you understand ipostoli yakhona isebenzisa isigubhu lesesikhumba senkomo you understand yeah ngithi ngibeke kanjalo wena umuntu omdala but emgedeni kulandwa amandla obumnyama but mase sikhuluma ngamandla obumnyama kunomuntu ozowambethiswa amandla obumnyama ukuthi ayokhona ukuyolwela abantu ukuthi already sebasebumnyameni okwamele bafake ebumnyameni so lona emgedeni bakulanda amandla obumnyama but abanye bazoyistela isikhathi if wazange wathola i-call time or mhlawumbe i-please call from your underground gang ukuthi wamele ufike emgedeni abanye ngithi sebayiswa ileyo nto but njengoba sishilo ukuthi abanye bazama ukuyokhanyisela bafuna ukuconnecta nalabantu bakuba bale emgedeni you understand but iba deep mawusoyilandele uzothola ukuthi already uzothola abantu ukuthi already sebaqalile lo hambo you understand or already uyambona lo seka profita le ijulile angithandi ukubiza amasonto but bakhona laba profita ithi maba profit umuzi yaloku engathi abhodla ngathi ingulube banesonto laba angeke ngelibize but one of lamasonto amakhulu manizozibuza ukuthi wabagcwele emgedeni labo kunendaba ejulile ebayilandelele lapha emgedeni number 1 into abantu abasonta lapho kulelo sonto akumelanga abazenzele izinto nje baloku bahamba imigede without ama-orders wasesontweni nani kunalaba ukuthi bahamba ngobugebengu you understand kunento enkulu ebayifunayo lapho bona abayelanga imali kuthiwa kuloko kuthiwa mhlambe kunemali emgedeni nani ikhona into enkulu ebafuna ukuyilanda lapho wow My manchis, I hope you are learning. I just learned ngomgede because nonke niyabona you know into emnandi manje sine social media. Asale nge TV ukuthi kuzo iprogram ithizeni izodla sikhazibani. Sine social media. Uma uthi uyavula nje ubone ukuthi how. So dala ngizibuza ukuthi kahle kanti lapha emgedeni because mina ngangikhula kuthiwa kunemali eyibhokisi emgedeni. Which I don't know or ikhona or what uzongitshela ngizokubuza lo mbuzo loyo. So uma usuchaza manje ukuthi cha kulandwa amandla lapha obumnyama obayokhanyisela abantu bakubo orithunya zakubo eziboshiwe. Amen. Le imali eyibhoko yona uyayazi? Ikhona yona or mhlambe isicala ngami kwaqala ngami babengikhulisa. Imali eyibhoko ithi sibeke kanje emgedeni angeke sithi imali eyibhoko. Okay. Wangisho kanjalo. Abantu abazi or abakhona ukubonela okundlulele emgedeni bayokutshela ukuthi leyo mali lapho la ikhona kusuke kuhlala inkanyamba mhlambi. Okay. We understand. So imali yesipoko nemali yomgede singasho ukuthi ziyahluka but azihluki ngoba singasho ukuthi nabantu abasuke bayibona spiritual. Umuntu ozothi ubone okulande imali yasemgedeni physically usuke anenhlanhla kusuke mhlambe ngiyathemba kuyidalwa zakhe or mhlambe abinenhlanhla abantu abadala bazama ukumbonisa ukuthi imali sikubekele kuphi. And if leyo nto uyibonise uyi1 akumelanga nihambe ngegroup. We understand. Into zakho there's a reason why iphuphe uyi1 you understand. So ngingayibeka ngaleyo ndlela you understand. Ngiyakuzwa. Ngiyizwe futhi ngikhona lento engengayizwa somewhere ukuthi umuntu athi yena yabona nje le nduku yakho oyiphethe athi uphethe induku le nduku lena wayiboniswa wayilanda olwandle or wayilanda kuphi ikhona vente njalo or mhlambe wayidlala ngamo wayengkhulisa. Abantu abadala bakubekela izinto zakho if umuntu okhethiwe.
Okay. Depending ukuthi wena into yakho ifike ngayiphi indlela. Ngizwenza umzekelo ngami nje demong lokho ngihamba kule indawo ihlukahlukene umoya mawungithatha ungilahlila le ngiyofica bangibekele something. You understand? Okay. From ubuhlalo bami mina akusinto ukuthi ngiyiphuphile. Okay. You understand? Okay. Everywhere la ngifika khona kwamele ngifice kuna something engiyibekelwe. You understand? So ibuye ijule isibisele kulabantu abangena lamasonto kwenda ukuthola ukuthi umuntu uyothwasa isithunywa makufika lapho umuntu usekayabhalela ukuthi if abantu bakini abakubonisanga izinto uthi wathenga ithusi elensimbi mhlambe nomkhonto you understand lezi zinto wena umuntu omdala mhlambe bona bayazivusa liwe bazivusa ngakhona you understand kodwa ngemvelo kwamele ube umuntu ukuthi uyayiphiwa umprofita azama ukukubonela kodwa umprofita ifuzo ukubonela yona kwamele iconfirm into ukuthi already busoyibonisiwe you understand and the way ijule ngakhona indaba yasemgedeni bantu abadala lezi zinto kakhulukhulu mazothi uyazilandelela zibuya khona eziningi kakhulukhulu mangizwenza umzekelo laba ama-ring wona amathusi ahlukile amathusi khona uyiphambano khona amanye abustana nani amatafula mawuzozibona ngokomoya wena umuntu omdala uzobona ukuthi lezo zinto zikhona lapho you understand but akusinoma ubani ukhona ukubona aze afikelele kuleso sigaba ukuthi azibone lezo zinto nani yona iyaphila into ukuthi inamandla you understand iyavika uyayibona Wow. Because ukuyiphakamisa kwakho uphakamisa umnikazi wayo singakhohlwa le misebenzi abantu sebenze ngathi imisebenzi yabo okay kuzoba umsebenzi wakho because wena bungana gift uhambile uyolanda into Bayabalanda ama gift kanti bayawathenga abanye ayathengiswa kanti umuntu omdala sothini umzekelo if uhambile wayothwasa bekungamelanga uthwase mhlambe bunganabizo ufana nomuntu ohambile wayolanda into ngithi bayabadonsa ngezwe kuthiwa kuyadonswa yisa abanye bayadonswa abanye ba misinterpretele amaphupho uyayibona ithi makafika yimi ngothola ukuthi mhlambe kuzothiwa ngilambile or mhlambe bengingakafiki kuleso sigaba esakho umzekelo ukuthi ngingakhona ukuhlaziya lelo phupho lakho lenjalo ngibuye ngikutshela uya mhlambe kwamele uthwase you understand ngoba mhlambe awunalwazi nawe so yabuza ngingangena nini angithi imali sasekhona ubonile futhi usozuzwile ukuthi idlozi liyashaya you understand so yenzela ukuthi le mali le uceda ukuyibamba manje ithundluliswe izinto masinyana kula ulimala khona uyayibona kula uzithola mhlambe sojoyina izinto ongazazi uyayibona kula uyendaba sophiwa namagama wedlozi uliphiwa uba nogobela ke lapho bayabaphaka namagama kunamanye amagama angayenzi sense umzekelo ngizothi buma feel endleleni lento seyakubonisa ijulile kuhambiwe walanda umoya umuntu ofela endleleni wow uyayibona like ijulile because abanye ngithi base bazibiza ngabonkanyamba futhi mhlambe njengoba kuloku ukukhuluma nge-social media mangangena ku-social media usearch inkanyamba abantu abazibiza ngenkanyamba baningi you understand baningi kakhulu kodwa uzothi uyabheka leyo nkanyamba azibiza ngayo ayikazi yazirepresenta nguyo yavela waxhumana naye aziyamtshela ukuthi legama uyabona the way ijule ngakhona ungathola ukuthi i-second name yakho masothi uyayijulela kule inkanyamba okuthiwa zikwambethe ngede uzoxhumana nayo izintroduce uthola ukuthi lelo gama libuya from kuyo you understand yikho sisho ukuthi le ndaba leyo wena muntu omdala ijulile ngendlela yokuthi abantu baphiwa amagama abazi lutho is you understand uye lapho agula iproblem isuka from ukuthi abelaphi uyabona for nangizozimenshina
ngithi nami I'm one of them kodwa esikhathini esiningi angithanda ukuzimenshina ngithi ngaleyo ndlela or ngizilabel or ngenzeni but iproblem abantu ababuye bagcoke impahla ezifana nezethu abayenzani but naye angeke simblame if nawe undlulise kanje nawe uyondlulisa abantu ngaleyo ndlela uyayibona if uthwase ubuthakathi nawe uzothwasisa ubuthakathi uyayibona so iproblem isuka lapho wena umuntu omdala akukho easy ukuthi umlungise lo muntu ofana naye but balimited abantu abaphiwe ubuhlakani okamandla ukuthi balungisele labo bantu balahliswe leyo mimoya babuye baxhumaniswe mhlambe nezithunywa zabo umzekelo Okay, thank you so much. Asingene kumagedla manje. Yini gedla ahlukane kangaka amagedla? Amagedla ngicale la ukuthi bahlukane kabili. Okay. Omunye umuntu angathi kathathu. Okay. Kunegedla ukuthi liphupha imithi. Okay. Kunegedla ukuthi lona imithi aliyiphuphi. Ithi alokazi hambela nje akhuphuka intaba. Okustradini nje ahlangane nomuthi. Uthi uyabuya emsamo uthi uyaphahlwa libuza igama lalo muthi ukuthi yini impendulo ungayitholi. After malanga simdiya khona kufike umuntu ogulayo. Mawusathi uthi uyahlola inkulumo iphakame umoya ukhulume nawe ngaleyo ndlela abantu bakini bakhuluma nawe ngaleyo ndlela wena uzizwa ukuthi mawungathatha lo yamuthi uhlanganise nani uphele umuntu lo uzophola. That's how babuye bafunda imithi ngendlela yakhona. So njengoba sisho kunegedla eliphelele kunaleli ukuthi lisakhula. We understand kunegedla elihlolayo kunegedla elingahloli. Okay. So laba abangahlola akuthiwa mhlambe ba wrong or banemimoya emibi or kanjani. But labo bengisakhuluma ngalabo ukuthi amagedla wemvelo or mhlambe laba sithi bayenza kahle sibuye sibe negedla or umuntu operator sagedla kodwa kumthakathi. Hayi unesigodlo naye uyenzani kuqela imithi uyenzani. Okay. Uzokhona ukubahlukanisa labantu bakhona. Igedla alizimaketi njengoba sishilo, you understand? Lento ukuthi siyathwalisa senzani? Hayi. Igedla leqiniswa liyenzi lonto. Abathakathi yibo laba bayenza ngaleyo ndlela. Abathakathi yibo laba babuye balale nengane zabantu entweni, you understand? Abathakathi yibo laba babuye bayenzele abantu igubhu zokubiza abantu emasontweni. You understand? Abathakathi yibo laba bahamba baloku baprovokana nabantu. We understand that. So sinamagedla ayithunyebeke kanjalo laba abasebumnyameni nalaba ukuthi bayaphilisa. Wow. So igedla lomthakathi igedla lemvelo. Missing lomthakathi amagedla asebumnyameni nalawo emvelo. Is that what you say? Ithi sithi bonke abemvelo. You understand? Okay. When bonke abemvelo depending ukuthi mhlambe kubo umkhulu wakhe ubuye waoperator ngayiphi indlela. Uyayibona? Into engichaza ngale mimoya wena umuntu omdala kunabantu ukuthi ibuye ibaphe ispace sokuthi or a long rope ukuthi bazihenge. Ya ucabanga ukuthi uyayilawula wena. You understand? Uyaphiwa ubuhlakani ukuthi umuntu ungamgadla njani. So if wena each and every problem yakho uzodila nayo ngaleyo ndlela ukuthi uyagadla wena wenzani. Wow. Kusho ukuthi ukuhamba kwakho emhlabeni if kunesizukulu kumele siqhubeke nalo umsebenzi siqhubeka from lapho. We understand? If angeke athola umuntu ukuthi angabuye amqondise ambonise indlela mhlambe or yena if inhliziyo yakho ukhule vele anjalo. We understand? Into engabuye ngiyiveze kancane nje never mess nomuntu ukuthi sizothi unegedla or uyigedla. They are very dangerous. Kodwa bubuye bulimit abantu besimame ukuthi banobugedla. Oh, and I was coming there ukuthi do we have amagedla abantu besifazane
and the advantages and disadvantages or the danger as umuntu wesifazane, because siyazi sonke ukuthi umuntu wesifazane nomuntu wesilisa abafani. Amen. Yeah. Amen wena muntu omdala. When it comes to umuntu wesimame, iyabalimita. Yebo bakhona. Okay. Iyabalimita kuphi, especially if usaphethwe izinto zakulo mhlaba, usafuna ukungena kuma relationship, usafuna ukwenzani. You understand? Ukugedla kujulile ngendlela ukuthi kugaywa amathambo kwenziwani. If umzekelo if unesikhumba osibekile endlini, isikhumba siya attractor impethu. If unamathambo oyilwani, if soligayile ulivusile okuyenzani lapho, amanye abuye aphume izibungu. Sometimes kunezinye zezinto ukuthi kwamele uzozenza, kwamele ubulise something, ibhola iphuma izibungu. Izinto ezifana nabo izibungu or mhlambe nezinye uma zizwenza amacanda, icanda la khona alithathi isikhathi ukuthi you understand. And lezi zinto ukuthi ziyenzeka zihambe nomoya. You understand? So if uyabona umuntu wesimame esisenza umzekelo uma azoya endlini encane, kwamele amake sure ukuya clean lapho enzani. So umuntu ukuthi uphila impilo yokugedla, kuyenzeka ukuthi akuthathe ukunqola. Yena angeke umaffect. You understand? Kodwa le minute ahamba yolala nomuntu wesilisa, kula ubungozi buba khona. If uyigedla usondelane nomuntu onesithunya ukuthi khana saphakamisa isithunya sakhe or sithi unomoya wesonto kuphela akangeneleli ebugedleni, iba risk because labo bantu siyabangcolisa ngendlela yokuthi umngcolisa ngendlela yokuthi abanye ngithi bagcabile. Ijulile because sesifakela nabantu ukuthi akanabugedla but uhambile wayogcaba unama reason wakhe ukuthi for protection or omunye mhlambe bekuyisithwalo. So uma uzogcaba ngamafutha we something, leyo nto iyavuka nakuwe. Kula kungenelela khona uenda up ukuthiwa umuntu sekalalwa isilwane. We understand? So if uzolala nami ngiyigedla wena unganabugedla, and especially if sengingene that deep uthola ukuthi mhlambe ngumuntu ukuthi or ngicabile, i-risk. We understand? I-risk kakhulu leyo nto. We understand? So but isikhona indlela zokuthi abantu besimame bangazivikela. Ngomthetho igedla kwamele or esigodlweni sakhe kwamele kuhlale kuvutha umlilo. You understand? So whenever azophuma aya ngaphandle or if uzofuna ukuya endlini, kwamele ajumpe lo mlilo. We understand? Kwamele kuhlale kuvutha ukuthi ashise lezo zinto. Okay. So abanye ngithi usuke angazi, abanye bayazilimita, uthola ukuthi uyigedla kodwa isigodlo sakhe sikuphi, sikubo ifuna abantwana abakini lapho, yazi inkulumo njalo wena ujumpa umlilo ngoba sizwe ukuthi abathakathi bajumpa umlilo obakanda umlilo, kuyoba nezinkulumo. So yikho isisho ukuthi umuntu wesimame I think ubugedla bakhe busharp if angagayi amathambo. We understand that just operate mhlambe ngokushisa imithi. We understand? Yeah, abantu ukuthi like baphiwe kakhulu. We understand? Hona le baba ngeke ababua bare legedla lepalulekisilo. We understand? Igedla kudingeka ukuthi lihambe nezinhlolo or malifuna ukukushaya. Igedla liyakhona ukulapha likude, ibuye ifakelele leyo ukuthi kunabantu kuthiwa or babuye baphikiswe ukuthi umuntu umlapha kanjani online, uhlola njani online, uyenzani. Igedla manje mawuzokhuluma nalo ukuthi usibani uyangiganyela, nikhuluma ngefuna, angalithatha ithambo or isihlahla thizeni asikhuluma okelitshwa alikhulumisa or inospopi njengoba sibona emahlane uthi uhamba ihlane lapho kunenospopi ukuthi kokotelo ifaka izipikiri nani. Amagedla nawo bayakhona ukuzenza lezo zinto ukuthi mhlambe athathe something ayikhulumise even if afuna ukukulapha. You understand? Uyakhona ukuthi umlapha umuntu ungamthintanga ungamphanga next. You understand? So yikho sisho ukuthi like but kuyo le yobugedla ihluka kuphi laba esizosho ukuthi bayenza ubuthakathi esikhathini esiningi, they are limited. Umuntu ubuye akwenzele or akuvusele isibhoko or whatever ukuthi asithathe leso sibhoko
if songasasifuni kula ibashaya khona laba abayenziwa ubumnyama or laba abathakathayo kakhulu ba limited, we understand ngendlela ukuthi if ngizile kuwo wazongithwalisa wangikhandela into isipoko whatever uma ngizokujikela ngiba yisitha kuwe kubo is not easy ukuthi like wena ukhona ukuthebula lo moya uyayibona baningi siyabona abanye bahambile bayolanda ibhoko kubobani bani la kuma social media babuye ba-argue uvuka ama-fight abanye bebasi-attack vele kusasemnandi le manje sesiyabacitha umuntu umbuze ukuthi since lo muntu sekabuya kutshela ukuthi awazi muntu wena kodwa kuwo umkhandela isipoko awusithathi yini. Wow. You see kula ishaya khona. Yeah, yabashaya kakhulu. Wow. Okay, my Munchies, I hope you are learning. Munchies and Thoughts, it's all about learning. We are educating every day and different guests every day, as you all know. And kudala vele ngimfuna ubaba finally ugcine efikile la kwa Munchies and Thoughts. Baba, sisazoqhubeka but ngizocela manje ukuthi your word of wisdom ongababonisa ngayo ama Munchies sikhuluma ngezinto eziningi. Okay. Amagamanyana engingawashiya nje kubalaleli. Into engiyithanda kakhulu awulandelwa abalaphi kuphela nabantu ukuthi basafuna ulwazi. Abantu ukuthi khane bacala ijini abanye kudala bayiqalile kodwa basalahlekisiwe ngoba basalahlekiswa. Into important umuntu ake alalele amaphupho wakhe. Wow. Even before umuntu azophuma athi uyoconsulta enzeni alalele umoya wakhe uyamvumela. Yiso kungayenzeka uboloku uphahla wenzani but lilanga lelo uvuka ngalo uthi uyoconsulta before uzongena naku gate yomuntu if uzwa kuzoba nento engathi ithi jika jika, we understand that because abantu kuyenzeka mhlambe ungibone ku social media kanti umuntu ubuye wakuhlanganisela izinto, you understand. So ubuya uyamphupha, you understand. Sometimes kuyenzeka uphuphe umuntu because of wena uthola ukuthi uphiwa ubuhlakani bokuthi wamela uncede lo muntu hayi ukuthi ayikuthwasisa. You understand. Ngoba wena awukakazi lutho mawufika le umuntu abuya kutshela njengoba songiphuphile ikula ifakela mhlambe nabo gobela abanye uthi njengoba songiphuphe kanje kusho ukuthi idlozi liyavuma kwamele ubumfazi wami obisi2 uyayibona umuntu kanti sekangena eshiki ungena emgodini, you understand. Umuntu akaqale akhuleke yonke into icala emkhulekweni bantu abadala sibuye simangale uma kuvela abanye ukuthi abakhulike ababeliveli emabhayibhelini abenzini yonke into icala from umkhuleko. Everyone ocala lejeni makayicale ngendlela yesonto then isonto yilo lizomhlukanisela or lizombonisa ezinye zezinto ukuthi manje sokuphakama umkhulu beka uphaketha ngalendlela sokumele unake but lokho akusho ukuthi sokumele ulahle isonto or iBhayibheli nani nani because le phambili isazokubuyisela angithi icala manje usafunda abantu abadala basakufundisa le phambili bayobuye bakuhlanganise nama task azokufuna ukuthi once in a while fike esontweni awufiki ngokuzinikela ubheke if unobizo kwamampela it's rare ukuthi wena uziphupha ugcoke uniform yesonto lelo, we understand. Yes mawuzobuye uphuphe uniform esikhathini esiningi uthola ukuthi mhlambe kuyenzeka singasho ukuthi mhlambe kwamele uyozinikela kanjani usuke uphiwa leyo task kwamele uyochacha ibopho thizeni lapho ipresence yakho kuba khona ukukhuleka uyenzani uyayibona iyachacha but ubuye uzibuze laba masebebuya bayithulela if bazobuye basideline abantu abafaka ubuhlalo ukuthi masontweni ababafuni question yini le ebadisturbayo ukuthi bangafuni ukuthi labo bantu abafaka ubuhlalo bangayi-expose. So ngicela ukuyibamba lapho. Thank you so much. I hope you enjoyed. Sisabuya, Mara. Now we are done for this one. On that note, it's a wrap. And goodbye, darlings. Thank you so much. I hope you had fun. Thank you.